igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ukubhala nokusebenzisa ama-inequalities 2. Okay, masibone basinikeni. Lana bathi uJT ungenelele icebo lokuthumela imilayezo ngomakhalekhukhwini kanye namalunga wakhe omndeni amathathu. Kunoma yiphi inyanga abaphiwe yona abakwazi ukuthumela ngaphezu kuka-500 yemilayezo isiyonke yamakhalekhukhwini. Ngaphezu kuka-500 isiyonke. Bese bathi ekupheleni kwenyanga uJT usethumele ngaphezu kuka-25 yemilayezo kunodadewabo omdala, engu-50 embalwa kunodadewabo omncane, futhi engaphezu kuka-125 kunekama wakhe. Mingakhi imilayezo uJT aseyithumele uma ingabanga ngaphezu kuka-500 yemilayezo elinganisiwe? Manje lana bayasitshela ukuthi uthumele imilayezo endlula eyabodadewabo nekama wakhe. Ithi sicacise lokho khona sokwazi ukusebenza ngakho kahle. Manje lana ke into sizoyenza manje, sizokwenza ama-variables ukuze sizokwazi ukuthola kahle impendulo. Sizosebenzisa ama-variables ukuze sikwazi ukuthola i-variable lana sizowasebenzisa. Sizosebenzisa u-O. U-O uzomela usisi omdala, uzomela inani lemilayezo kasisi omdala. U-O lona uzomela inani lemilayezo kasisi omdala. Bese ke elandelayo u-Y. U-Y uzomela inani lemilayezo kasisi omncane waka-JT. U-Y uzomela inani lemilayezo kasisi omncane waka-JT. Bese ke u-M kuzoba inani lakamama. Uzoba umama. Uzoba inani lemilayezo kamama ka-JT. Uzoba ka-JT. Bese ke uJT uzoba uJ yena. Uzoba inani lemilayezo yakhe uJ. Manje lana kuthiwa inani lemilayezo mase iphelele akumelanga lindlule u-500 inani lemilayezo. Manje lana sizothi uJ simhlanganise no-O osisomdala, simhlanganise no-Y kasisomncane, simhlanganise no-M okama wakhe. Bese lana sothi kuncane noma kulingana no-500. Manje singakwenza kanjani lokhu kube izinombolo? Singakwazi kanjani ukwenza lokhu kube izinombolo? Nakho basiphile laphayana emininingwaneni, basiphile ukuthi uJT usebenzise imilayezo engakhi. Manje ke sizosebenzisa le mininingwane leyo. Lana sizothi uJ ulingana no-25. 25 kasisi omdala, 25 plus O, hlanganise no-O okasisi omdala. Baphinde basitshele ukuthi uJT uthumelele imilayezo engu-50 embalwa. Bese lana sizothi uJ umsusa ngo-50 ngoba kuthiwe embalwa, akushiwo ukuthi engu-50 embalwa. Lana engu-50 embalwa lana kusho ukuthi lena ekasisi omncane kaJ. Bese ke manje lana bathe ekama wakhe yona ingu-125. Manje sizohlanganisa ngo-125 ngoba sifuna ukubona ukuthi mingakhi imilayezo uJT angabe ayithumele. Manje masivele sixazulule
masixazulule le inombolo lezi, masixazulule lana ukuze sizokwazi ukuthola ukuthi uJT usebenzise imilayezo emingaki. Indlela elula yokwenza lokhu, masiqale lana sisombulule la kasisomdala. Lana sizothi uma lana sihlanganisa ngo-25 ngapha nangapha inhlanga zombili, sizosala no-25 oka O, 25 oka O. Lana masihlanganisa ngo-50 ngapha nangapha, masihlanganisa ngo-50 ngapha nangapha, sizosala no-J uhlanganiswe no-50 oka Y. Mayelana masifuna ukuthola ekamama, sizosusa ngo-125 ngapha nangapha, 125 uzosinikeza yena uJ ohlanganiswe no-125 M. Lona inani likama wakhe. Manje-ke ngoba sesinako lokhu, sesingathola impendulo, manje masenze kanjena-ke lana esizokwenza-ke manje ukuxazulula lana. Sesizobona-ke manje, sesizokwazi ukuyithola-ke manje impendulo. Sizothatha konke le mininingwane le esiyithole lapha phezulu, sizosebenza ngayo, sizosebenzisa yona yomithathu le mininingwane le esiyitholile lapha phezulu yabantu uJT athumelele imilayezo endlula eyabo noma engaphansi kweyabo. Manje sizokwenza lana ilokhu. Khumbula ukuthi sisebenzisa esinikwe kona. Manje-ke sizofuna amanani lana, sizothi uJ simhlanganise noJ, lena kuzoba inani leli, simhlanganise noJ, sizothi uJ simhlanganisa noJ osusa u-25, leli inani lalo sisomdala, sihlanganise noJ ohlanganiswe no-50, inani likasisomncane, sihlanganise noJ ohlanganiswe no-120. Manje leli inani lika ma wakhe. Uyabona siwasebenzise wonke lamanani lawa alaphayana phezulu. Manje-ke singakwazi qhubeka lana sifake uphawu lwethu elithi kuncane noma kulingana no-500. Manje-ke abo-J lana bethu bayingakhi? Bawu-4. Sinabo-J abawu-4. Manje sizoba no-4J. Lana uma thatha u-25 mhlanganisa no-50 ukunikeza u-25. Uzokunika u-25 bese uma uthatha u-25 lona umhlukanisa no-125 uzosalisa no-100. Uzokusalisa no-100 omncane noma olingana no-500. Lena sekuyi inequality esobala. Manje masihlanganise ngo-100 ngapha nangapha, sihlanganise no-100 ngapha nangapha, ngapha kuzosusana kusale loya 4y, kuzosala loya 4y bese ngapha kuzoba u-600, u-500 mhlanganisa no-100 bese ngapha sifuna ukusala no-J, sizodivide ngo-4 ngapha nangapha, sala ngo-J esandleni sokunxele bese ngapha sisale no-150. uJ nayi-ke imininingwane esebenzise nguJT. uJT usebenzise imilayezo engu-150 kule nyanga leyo. Ngakho-ke ayindlulanga imilayezo yakhe, ayindlulanga u-500, kube yona le engaphansi kuka-500. Ungakhohlwa ukuvakashela uClickMaths uthole ezinye izibonelo.